lalang angkat tangke nasangka larikan sarangan kurapa kena dai-dai menggeronto pak patonang si turu ada alan telilik na patang penaniang menggeronto sangka batang buku tabang si turu ada alan telilik na patang penaniang dan dia di pemalute lante lilik na padang dibuntau. Dari go permaleso tete manikina nadiran puntu tirung mak bulu alu kulantal tete mo lante kula adiran di lulangan apa ko termira ladi pamaleso tu tirung nenggaron tok lan leso nada lante Allah tete mo. Balik dulu boleh. Ya terong pudu. Ladi gente terong mata ulu bano karurungan. Gubang bayi be tangan lagi na takola amangka di pelinduk. Terong apa benar wailalan patah apa nengkara apa padang di pantilang di yente ikatarung podo bagin nako tubasa sa tempe katanan nako to sang lili na pandan sawayan di yente pangkarapi pangkagingorog balok terong pagantinan na kuma anna masir di mana pak tuna atur yang mulante padang tua balok magamban mana asal yang mulante lipu sanda kasalle jadi ko tedong pudu diganti ko parete lanti Allah tema kumua si turuk pangandon atau mak rapu damai jatong ko nan si pangelola pas sambayangana to mak kaputan naok damai te isungan mo digente etirong mataulo bano karurungan dinna siya upa ana pa upa paraya na puparaya tumak raputal lang gamay jatong kunan na makalima na to na bibotang alimbang ate pagkirang sangka lasilili law lambi mataulo law dite bano karurungan ikaw tirong parete. Ikote ndok terong kumoy kumo ladi musumbu pena ladi padolo tamah ladi ka atusunga mo ladi ba tina bamba kolong mo kumare no pana mintu to marapong gina to mempo na nao daw betetong konan benteng lanen ne di posulan ni do di posulan nambe anna tontong na lambi matua ilu na det matua ulu na det bano karurungan susite be tado kiampo kianak kiampo mammi kiampo tu kiampo salendera de no pa na iko tendo terong la indo na mintu terong lante lubak ba di tan tiada allo to temo lante ada na mangaran pun terong. Iya, ini di tempat berjumlah kumar lagi aku bagian sangkana ide dapat di kawri mulai kering itu akan hari lalu madau malam kamadau dau lempung maran dibuka paraya di mani tiram bandara buku ibadah itu akan tonton turut bilangan tangan lagi laurat bilangan masukkan atau penundungan anda
kemarin tontong sang putuban desa abote amoran napasak buang tu mamparata ikut itu lah kepalakan jadi kata dia dong tadi bikin teh suratin dan umugoy kumo bikin teh dong tanda dan teh pakirang santa teh na langan di rande ada abulawan lanjal atau tema umugoy din na opa napaupa mintu utama arapu paraya napo paraya mintu utama tondok tol nala katangan lante katomponan ladi patulako ladi bawa biak orang kor-koran dan nalangi ladi baitang masuk-masuk ko wala kali yang murah napian kepian kasihan ke masih rumah ke rumah boli namintu tuna atur yang temponan mintu tahu lanti lepangan tondok Kemana alim bakalan tutun nak koli dah usalibu tuntung lama siang melarang lana tutun pangerang batara natete itu nanti nama tadi salah bilang-alang kita ujian Iya tejo pangaloli kumua ladi pasang natinti ko simbolong maneke lokon loirara tontong la marumbo lobok na lakin deke garagan na mintu talo lolona lante lili na patang penanian ngulangan laun nindo talo lolona kelangan tiak dan apa tahun inna deno pa di pa aparaya di paparaya na tontong lobo karagan na lante lepangan tondok tuan kumpung karagan na lante pen lipuan lembang mintu lolo tananan sia lolo batu iko bang loli lawan tulake pasambayangan langankan sangalau enda endek channel ente belalan inde kami masola dua lau pasodo ni ilang lolo na lampau puri langan pendaunan na inde ada nama rampun terong sangka na ma palimbongo di poson na mali di poson lena kaboro lalangami ki masol na sang alamak tundu maleso laku pasi luang ken na sambu laku pasi sumbung ken na luangan antalangan lama tundu maleso masol na sanga laki kuah kamu ambeki Yohanes daru batu nenek daru tungkasang ambi tu manda apa men nuru matampo tutul pamenta matalo tangan petiram moratua mi tangan na puri ipangaparembi labi pepali sunna mo pala amati inde teno ma abulualu karambau ma songgo disara na posodana mali na poselena takoro anak kami dadian olasine to barami polo kai di minintu tuna turiami lanarandan mo komi petamami lanadete mo komi lindo mabalele kona kita nasa mote tu ngarte kayo idako ko mitari na moro kasene darwe pisapa ko na mebali nasa kita nasa motu bati na siya anak siya sila ito barana ladi ko kami tenong mabulo alok karambao masonggo di sana laki sang lah aku bilangan tangan lagi lang po
situ lantai lata tingai lapo patiran sangka na ini rauto patota situ ada nama rampun tero kumua dalam nasi soal kita yang ma'awal karena mau masuk bisa di pokok mani itu ada nama rampun tero di pasir di mani nasi kalola batu di pasiraga ya itore batu di takan dende tunai kolekti manina salempe kalupung aterong lain pa iko nakarabau tama toron ako sanga-sanga kilat to na lang kuring sana din nala di gente di tonalesetero si taruna lato kita to sa tama solo to tama tuka naulang kada bisa alam mo tangan na tondo umuyan na lemang kamaram puntenong dako la memang akilang ngampung atau tumampata di gente ibadah PKK kumoda ko kenapa na tay tornido tu ibadah PKK la tororap sang dengki mani mareko ke ma ibadah kita ko di gente ki to palutu tombang to paus sa balatana dengki mani go may ba banalen bang to tamasolo to tamatuka unisung umpo kinaloy dalang isun untan mo ko suka jong ito bang umbanuan tatapo kinaloy dalang dendo utamate ada na katongkonan tate segundang ilang te ada na katongkonan ladigente kito tanamikalong to tami kasangka ladigente kito palututong bang to sa balatana la tatole pamatong dumalay sa masona sang kumuha ada na marampun tedong langkatang kini kaleta masona sa tarang orang kasolana sang sila lekina kayo sampah kuresungan ala ko batang di kaleta sang adin na tatingayo te mamarang mata nande kami masola dua pasubungan pudu ko jomay pa palukangan lante tondok adin di mani ikitengke kalau kilenda pasala rumah di gua jomatang di kalekti masola dua kami tali-tali banu kami songko peladaran apa puang ya dokter ngadang isi sola nenek mangan nasangka atau dulu panglente nang panikuan lagi pak bongi sandaran na lagi pak golak di sandar biring na ya tontong pasundu nilang alok na paupu ilangan pendaunan na mana pasundu ni paparenge ada na mga rampun terong tabi ilangan nolona wapa apuro diakon na pasambayangan kidolo kapasun benilangan lolokon nate ada maaram punte dong ta paranto pangado si dong semangat ta mas sambayan lan sanganamde na anak na pinamasalo buang matua ambek toma kuasa sia matuntongan lante tampak kamat sinan buang patokan ni rampo jol malabi ini makur semangat lante atu mi bengkan merkan kitinga ite kamasusannya te apa inde ada marampu tedung tu mangka di pana ta marampa denau pa na mintu na tu kipakende kemati olo malabi ini opuang manasa lami tarima sia milis supala dan naupan na mindadi kaparanuan na mintu to maarapu mintu to milante tondok sia kami masulanasan kini niteme tanga palambi iki opuang kamu to malunga bating ungkanasay sia untanda sabi kumua angge mo palambi iki kami tommi to malamma sia to tanga opu angki sorongi mati kalemi kumami ganna itemi marupa-rupa tang palambi marupa-rupa tang naupu temi tommi lantinan niate denopaan na tontong empayan lako mitu tommi lantinan te labi lako tom arapu tu mamasemi pak kaboromi sia tanda kakuasami tontong narasakan puang pasaki kasolanasan mi pasaki te mi mintu patuan tu di pasakalan te tarampak kambasusan tu mendadi tanda malina mintu to marapu lako indo daw ambe
Hindi daw nenek. Tinupaan na yate patuan yate ladi panata lantainan situru ada sia situru kabaranuan na taumi lantai tondok. O puang ngam matuam be to makuasa yang mati tu pangandoki pak kurir sumanga kiki parampu mati olomi umpote te puang kipu Yesu tu semua parenta si sola kamu anna pena masalo totemo sia tontong saya lakona amin dan sangandam de na anak na pena masalo amin. Kudu sumanga lako Bapak Prodekon mangkanan takilan kapas sambayangan lako sampai sian erenge kolami pataru mutoda. Ini pokok mimi pataru itu siumpuna. Yang nama kamu dako nerengen panata itu nubani doke kona bisa batas untuk namanya di sabut ini la untadan segitu malah. Berbeda. Dia main deh. Bisa panar teman. Cek, mangga. Nah, kamu bermain dah. Itu jual itu. Cek, mangga. Atau jual ruang saya. Keberang hari. Kalau Baru ini nomor ini. ada depan atas. Kamu kamian. Lagi tamami batas itu tenong pada malam kau disangkit. Nah, lako turunin dulu boko kami mah itu pokok min itu salah panas semi. Ya ada mi pasti kalau lai lako tanda wang raka. Pelai lako. Dah kau pakai nalar. Parenge kumo ko ada nama rampung tedok koda yem poka de doto sampai sarina ko kapak Ya naik. yo mama itu pengkarang kami itu turun indo tapi lako kakang kuni anda solah sanereng itu hukum tebi panatin aku yo bang kiri ampak misa Ano teh? Mana nih? ya ini buku mini anda solah nereng ini bami may topo ko no iya solah te pantolo tayo pa alam miki papanen bangki ba ano may baskon baki yo baskon tara mayo paling kurang nang ada baskon kapo Mabari cooler, makan cooler. Ini teh daw cooler dulu kamu ya. Oke, Maraka. Ya, oke lah guys. yo apa itu apa nih harus dibalai apa dia tidak dia memerah-merah Oke, cooler. Absang
kuler. Nah, bukan dia lo ya tak kotor waktu gimasi. Oh, kuler. Ular. Ano po din deh. Ano po din deh, weh. Ikaw ba minta lang sa ano? Ikaw pa lang. Sa malos sa untin deh. Oke, terus naga. Apa naga ini? Oleh nomor kita alat tipe kuin dia tu. Baik mau ke? Waduh. Kau mana tu yung? Penuhi. Bisa eh? Alah bertair ya. Masuk pa. Ewa ako ya jadi nanti. Bang ilo. Mau tingin ko na. Kembar ketutuan kawan janda nanti. Dendar ketutuan kawan janda. Nah, tetap dalam pengajian dan Taruh para liur ka janda. biar Lah, rekan. ngai buda ya. Udah. Janda dia. Tapi yang peti tak pilih-pilih. Janda simpo warga. Itu mana tuan di sini. Ah, Mana tuan di kau sini. mana tuar tu sini. Dende janda simpo, keberai kamu. Janda pirang ada kah? Janda muda ada kah? Mantap tole. Mantap nasam. Mantap janda muda. Mana revelo janda muda dan janda kaya? Hindi to malay ilo to mo kaya. Kau ilo li. Boleh.
Kuali dol teh. Yun na dito. Wah, ayan teman. Halo. Oke, dari betul. Dari kemana atau makan bikin berbukasnya? Dari pasar daun melasu. Melasu. Ya, mau terol lah. Yang tentu. Saru-saru ni pido no. Melasu. Pakai terus apa? Melasu. Oh, melasu. Oh, ulun tak pesen kami langsung tempe ni tengok. Baik. Ya, amin. Terlalu masak. Terlalu melebes. Iya, terlalu melebes. Melebes. Terlalu melebes. Wah, kasih na to. Amin. Makan bikin korang pengicat. Ya, betul tak boleh lupa masuk pintu dulu lah ni nak. Ni pasule mah. Amir kate. Kasih na. Boleh kandeng atau makan bi. Wah, isin na to ya apa na? Belum na isin na. No. Ano, misalnya atau makan bikin besar atau pulang kan ada. Dia nak kadira lain atau ditolok na. Ten ke China. One day, ben kita makan bio. Iya. Makan itu pemaledu kama video. Oh dia tu tanah tu kambian dong teh. Apa kalau tak emang. Selai kan dong. Kemarin aku. Ako makan mai. Oh. Bara kaya Pemandai tu obo na pemandai ba mi porin na sa ba. Isa suman idaw. Dar kala taso pa na lang ba pa na misa eh. Ela kapan nan karo ko te eh. Ya to karanjang kapwa eh. Itu cuma kayak aku ya. Karanjang kapwa le. Boleh saya ya. Boleh saya ya, Pak. Oke. Oke, baik. Alay. Oke, baik. Kinalain ada ulan do. Iya, apa ya? Di kota Mangalana. Cuma satu tak ada. Di kota Mangalana, satu. Cuma Mangalana, cuma satu le. Malah tu atau koting. Kalau dibilang mau kau itu datang mau kan. Ya langkah sirik-sirik di sandukan. Ay, ay, alam ano do kaya di alam asa mo. Namugarakan pala pag dahil na sa para. Kurang apa? Baik. Lagi mete. Osan ni.